أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لقيكي أورني دانجي تاي ألا غنا دوني تاي ولا ورا نقوي أورنا وتون إن شاء الله. ومعلمو ولا لقيكي ونيرا أورا كوين ننتي هيدان تنونو كون جونجي تنومي hinu siki anatani keni ya juju au majuju bo ya juju au majuju onyi kun kibarin ya kama wo kama nako ugari Allah haren tirni tirnu siki be hana nanti ya manu wono tibuna ngar dunai ikbare kabako gabe nyari ti kenne kankai Allah haren ken jabun kini ashabul kahfinga ora kun qisan sagu atarun kama kenna ngale kebe go tokinera tin hilania ti yarana qore gono ta diga kiyembu uranga aro kiyan kenura tel kenyarana ni koy ora ken kana qisan sagu atarun kama Allah rena ken jabi nan tiken zulqarnaini onyi kenya qisan kama nako ke zulqarnaini emso bega kinai nanti qabla nu nyeri ana kungaja bo kun qabla nu nyeri kungaja ante ora kalli kati ya jujuro majuji kian qabla nu nyer ne kangai akoy nanti kimbakan kempa qabla yono ti ana kungaja kankanan kemba qabla yono ana kunkana gaja sahilindo hankite ana kunkana gaja mun koten na anende qabla nu sikiono ana kungaja har mar mun yono arjina nu yono do ya juju aro majuju dongo ken qisa ya sabun wara kemba ya kati ya juju ro majuji bo ya juju aro majuji kibare ora ko ina de zul qarnain ara brazi ya sigindi iro seruna bo ken brazi ken sike aro sasa na awara ma wujunu kragisine aro sasa na sabunya nabilla isa me ro digendo lengina isa qiyar lengina kenyi mora wujun hilro halle bo isa qaro ibrahim na ken qawra ma wujun sikisine akara ko inanti hikenya ibrahim watinyere hike kobi ke sigi ibrahim watinyere kembre kenya watillati bo o kenya qisan kaman ko kaman akoni na sa'ata rongama donc ya jujuro maju ora ko ina de ken ka qisa hinu sigi qana jonginta o kenga anta suru no mora kenan katikenga hana kenni mahadil muntazar dongu ora khen makatikenga ka katakane wana ke dna lagare nyime hinunga ora khen woni kati mahadi ken saburo ora koro ne na tongoni ka ken lahala ora khen makatikenga wala laqin namar gilo bo kenna ngale ora ko enanti hilani be tokinikenga ken dajali woni bange sorno mena awni bonanden ka sawni mosiri wala khenka tikinga na honne ko nikeli bo kenna ngale ora ko inanti hisikani be woni tokikenga ken masihu isa ibn maryam aken kana woni yanka wadi ken nuzul isa alayhi salam aken yanka baran kana woni tokikenga donc ku hinu siki ku ya toki ni me kendi anna atani wonyana ya jujuro majuju ibakenga kembra ya jujuro maju bake ora khallan takaddikin afeuma ona ku qibaru siki ora kanna lokuri na kun saw ataron kama bo ora no khowe dajali ora hogawe ko keni ora ko inanti isa yankai Allah harin si haka ma hadisan li no ko gabe Allah harinti hadisai warne man no kisenga kama ati maryam reme isa tikin woni yanka agaro mena
agana yankana kinga ini iramu hilli awai iramu hilli kun iramu ku hilli inne temayane iran netemanu hilli awai nu kunya wai akitengo malika nu hilli kampenga kuingo yankana tai aw yankana no kowe inda manarati albayda wadi no kowerati tintinga kulle في شرق الدمشق كين الدمشقي كم كمبانير دمشقي ورا كوين نتي لنجي كين والجمانة بيلي كين السيري جمانير دونغو تايان كنان نوي ناي أكيتينو مالكانو هيلقانينا ناي يرامو هيلواي كوني يران نتمانوا أغانا ينغتا ينكولا كين يعني جيمو كمان تولي بكا ينكولا ينتنغا جيكي يغن سينا قومي جما هنشي كين نانغي هالي ala aranda ko nanti agana isa mununu dongu awo quray aro dumbe ahatengo quray ndo dumbe yana anta jaten ser khulkhulundi anta jaten ser dumbon kanari dumbe ndo quray nyaaminte meri isa ke mware ayongula inten kanani yongula inte naninke kennan halala aranda sere wo ko nanti aro kebe gankaba agana yanka anatu dongu kenni urwatu bin mas'ud as-saqafi urwatu bin mas'ud kingani bani saqifu qablan siru iyungume wono te urwatu ken tuinteni tarhu gumundo tawsir gumma mosir sir tuintani kembrenga ake kahirun da kenya tuwarin gon Allah renda nemano kisinya kama tinande qur'anan yanka surah lidubaniri tikembra tunyu sakai timani sabra qur'anan ngama yanka surah lidubaniri makan noni walid ibn mughirata aro taifa urwatu bin mas'ud pase kunyi sirai edigan kaneli ganteni mosiriwa qabla nyungu menyen ni sigira qore ya qabla bo kahirnunti Allah harenda timani sabra qur'ana ngama yanka kuyi timma gora yanka Allah hare yatimelleme kembrenga Allah ti ke watu iga wo qur'an yanka ni serbe kama iko kendo kembrenga ken urwatu bin mas'ud Allah harenda kenya koy nanti kenya ro isan qawa daga moni mosiri aga na wari ana tu kembrenga isa yankai hadisan gabe lari ka ora kentar kati kumpa disan sui na sawunya hadisa ho gawono an bukhara musliman tirmidhi ibn majah sunan nisai ahmadu isuka mande hogo sehne duna lagaren kibaran kama asuka mande ngo sehne isa yankai kama kembrenga Allah ren ko nira ko na mere mbuari nandi isa o yankana aw yankana la hala no benura kenko irandambe bega wa kanne ngara kenko aw yankana nai jingo kamanan toli baka yunkula jike sene na khoy jama hunje kennan hale nanti ahate a qurayndo dumbe yana waro sereme began qaba na ken kamanan kana tongo ken urwatu bun mas'ud ya kembrenga isa yankai hadisan gabellari Allah renta hadisa tanade ati angulla halan yana kamo birambe isa maryama reme isa kengana yanka aro mena tela Allah halan yana kamo kenga yini aga yungume kengo aro mena kenga mahdil muntazar awayini kengo aro mena tikembrenga ti isa nda yanka tikembrenga taworni kiten kutu aro mena tilla dirawa isa worni kiti aro mena tilla dirawa arni kiti to qur'anan kiti kembre ga kiti naro mena tilla dirawa anta manga sarga na sire anta hangama de mana misgine kama kembre nga ati agana yanka kebe gani salibuna kanga kurawa no be ha iglesia ke noni ikurawan ku ha iglesia noni hono ti police mangani saurai wadden sentengai wadden kirchen wadde tikeni isai kembre nga kenza amtan konni tigen saurani isai tira isa genge kembrenga isandari ago ijonko ni gollu benu ti salibu nugo kingani kurawanu kui akun qosono kembrenga agana kurawanu qoso kennanga hale ngoyon koten kama agana leho wara kenkalli awle nun kalli na sabatini lenche nyige empara minawo aken sabatini kembrenga tanta nyonki jonko daga na sere ana gajana yana fi sabilillah Allah killenya kama anta nyonki jonko daga na sere sui awdna su gajana ni rondi salama on killenga ba magana da awu mahadil muntazara kenya nyini awini kenni sirai Allah haranti nemano kisenga kama ti kenya duna islamin su kapame kinga na irni wati be awoni ni ngoyan kote mbono awini debe sunta kitene ngoyan kote kama kitengo kudinte qur'ani debe be kemra kinga na rana kingo serun su kahumana me ni rondi salama on killeni kembrenga
isa warna kenya ni kella halali ma Allah renda ko nanti mahadi ke ato ni ga to sumana wa ike karun kenya sirihi nyani mahadi kenya na sirihi nyani ahlu baiti nyani anyana sirihi nyani fatimatu sawru nyani Allah renda ko abura aro ago lagarni mo qala gana dungatai wala laqingna ki wala qingwan kati mahadi na wala ke sawra fami na ki tarikh qawdan inde ora koro ne nya katai kembere ngati isan dari tawo ayumume Allah harengati tawo ayumume nyini aro mena tar hugumunda ko inanti Allah haren payro mahadil muntazariya Allah harente hadisa tanadi kemo bukhari wa muslim rawo hadisan kitabun kusuri Allah harente ikunati Allah tima maryama reme isa makinga yanka aro mena maryama reme isa makinga yanka aro mena Allah haren paga kuna nanti aw yankana kembere ayanka yesikantari Allah harante ikunati Allah tima maryama reme isa makinga yanka aro mena tigemira tagana yanka kurabanu aw kun qosono sobe ma aw kurabanu qosono sobe ma kembere aw gijim paru aw kun kalli sobe ma kembere tanta nyongi jongo daga na agaire anta nyongi jongo daga na agai ana gayana yana fi sabilillah kembere taganari anatu nanti iramu benu ga kanninga iran netemanu hillani iramu hillana kanninga iran netemanu hilli kennange halle agana yanka wayini akitengo malikanu hilli kanninga awayina akitengo malikanu hilli kanninga kembirenga agana yanka kinga ina yonkula intensa hinteni jingo kamana toli bakar ti jike ayaren sene na otini jama hunje jike yaren sene ni awotini jama hunje tikemra agana yanka agana atangana sabati nguyon koten kama hadisa keti ti awe jonko ini nokube awe jonko ini noko hanhanabe kenni madina aro maka awra madina ana buno awra maka hadisa kere wako ni nanti agana diga maka aw gemeti salwati wai aw gemeti salwati wai ti hajirin salle me kinga ini ura qaman sindi ka almanu ngomna nandangi kenno qusui iya on kusan sago isai awrno misireli aganaro awayini mahadi yani almaminga awarni salen sigin igana war bane iwatu don igana war bane iwatu no igana tu pasa Allah harinda tawmanju ho kari kensu qebunte ngari Allah harinda ko ina ta hatin qurayno dumbe yana wannan tira muhilwa kanne kun ira nitimoni wajingo kuma nan toli baga yongulanga aji ke awntini jama huncha ya on kullenga ni mobe nanti aro serbe kan kawana kensu ko manten ko ni wa gorno salwati be kensu ko manten ko ke sabun islam nun ngana wari ni to alkawa no ni watunu kenno qusui mahadi watini awti taqaddam ya ruh Allah Allah nyunki dangi anna ya almamiya kembere isa watini almami anginan dangi bukata umanchai isa antarni nanya qomin nabiyime antarni nanya qomi qihari isarniya nalinya arniya tokane do Allah harim man toke bate na saunya mahadil muntazar kana ta nangi awti ayi kalma min nangi aw salin do mahadi halle bota ogumunda ko nanti isawo ire yake hayatun sunyana anta duniya na almami dongu aw salin do almami ni halle ka alara wara emiso yoy ke emiso awrni kenya rembu nandiga bala renda ko inne mano kisinga kama nanti isa ndari awrni kebe bire nguyon koten kama nanti isa wunyi mesuka mandenya na tanate sine arni kenya bire botar gumunda ko nanti tanate sine ke agara wuce bayan nan same adigen kane kinwo jatinari aro ayan halle kitar gumunda ko nanti isa yara go sigene kamundi tara tanjike aro sino siki ala kenya bire don asige kamuni don utagana yanka tawoni sino nyeri ya bire kembira tawu ngana time tanate sine au fatini nguyon koteke kama silaminu ngo salinai iwa jana hono tarugum yono yimera ko innan tagana fati don uti Allah haren saurake Allah haren sauran pay no ko Allah hare Abubakari Umaru kembira ngati saura bani haqewono sere marokinya kebe gani al-hasan sibuti raihanatu rasulullah don akenga infatini akena wasenya nanti in sauno ken saurai dongu
aga fati wati bi al Hussein kenda qanunan tira ina sawli ken sawrai bo fitna yi akendo bani umayya qablan sirnu mena musiri ken sawra kunda kaba nan tanta saka Allah harintati donc ken sawra bani sirma saw ken hilakari sirma saw ken sawra bani bo ken tarogum da ko nan ti ken sawra bani ti isa ga na fati ta hure liniro ken no kwai sawra bani bego Allah hare in sawra kai abubakari umaru sawra bani plus bana wono targum na ko nanti isanda fati nanti ahure liniro noy ka keni agana fati donc isa agana yanka tawi jonko ni de hana be ken madina agana bugna wara makka donc agana ken salwati salli kemira tawo awo dajjal qibare aw ken munduno kiya ni dajjali aw ngoyon kotengama aw kuma bunoni ndenya ngoyon kotengama aw kuma bunondenya wa antaw kinga inara de gabe nya ana dajjal qibare mundu dongo ay jonko ni awti wara dajjal gaja aganati gana ana qibare mun nan taw kenno ko ay jongo ni kenno ko ana qibare mun nan taw no kube ay jonko ni kenno ko aw mun nan gaja Allah harenda ko neman do kisenga kaman nan di Isa Allah rakawa ko qor khorenya isara na to kella ala akuma nan ga dajjal mundu amun na gaja o maram kembirenga nabilla Isa awo ijon ko ini awo dajjal qibarun tirne yana awo dajjal qibarun tirne yana wa ko en ta kenno ko adangiro kenno ko kembira Isa kana o abbatello ni kembirenga Allah harenti neman do kisenga kama Allah rakaba ko yonya Isa qahanara kembere dajjal ga dangiro no kubeni Isa qahano dangin donnonunga ka Isa anu mpanke aganan ne wago hange be sagane ne Allah ra kenya posoni ya kahirnun dangan sebenu ga tokero dajjali Allah ra Isa no mpanke ya posoni kundangan Allah renti hadisa o hagma hadisa be wakin muslim hadisa gillege Allah renti ti sirasunta Isa no mpangen kitana gili kahir nunga maganta kimo kalla ataqamu hadisa kiri ti sirasunta Isa no mpangen kitana ati fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata Isa no mpange kahir sunta kem futun maganta kimo kalla kembirenga dajali gadangiro no kusu Isa kahana wa dangiro no nunga kembirenga Isa no mpange kemo yana posoni kahir no dangan Allah rente aw to kemori ma dajali ra qanun nanti indigaro baitul maqdis Palestine jamane ari yimen sawon no yakama kenna Allah renda ko nanti duna debensu dajali worna suri maganta debu hilli arandar no kenyare kinani Makka aro Madina na sawabunya Allah wa malikanu Allah yo Madina anturene yo Makka anturene kembirenga dajali ganati worni kunga gemeti mangumanga arantar no kudebu hilla kembele duna debe worna suri kembele Isa go kamana bateloni mawati bi agara qanun anti worno baitul maqdis debeni debe worno woti lodi kena Palestine debe wai woti lodi ara qanun anti worno Isa wonyor narin noyi Isa gana nyorari bani fere ho gawa ma so bono daware ho gawa ma o kamana hiranyi lenyati dalle ho asuko mante mo bono aro Isa ya anga yan natoi kenno kusa dalle so bono Allah harenti kenyara ti hatta yudrikahu bi babil ludi fayaqtula ti ma wati kebe Isa wora nyorari ludi debe lora khenga kembra Isa wakali aro Isa ya anga yan natoi kembra dalle ho gawa ma o kamana na burumuni ti dalle be o kama hiranyi lenya ti dallu beni kembra kendale suk hamante mo bonama kembra Isa wakite na kari Isa nda kari kendi kinga yini serebenu Allah gara kunki sindi dajjal fitna kembra Isa wakite na kunka humame Isa wi kite masana kunya ala kunwa nan kite na unyalindi ti arjana daraja bega wira arjanari Isa o iqbar ni tikenga kembra Isa o serun kapame Isa nda serun kapame wati be Allah wakite na qiba Isa qibari nanti aywa ti komuwo ike Allah ma
kun komu illa trendengo ima kembirenga ibu biren kere yorogo kene kenga kenna dajjali ora ko inan kaso nanti aro serebe gan qaba Allah harin sehe kenkama dajjali ro serebe gan qaba Allah harin sehe kenkama wadi kana Abdul Uzza bin Khatan bo isa khana ro serebe gan qaba Allah harin sehe kenkana kama wadi kana Urwatu bin Mas'ud as-Saqafi kembirenga kesu dange halesa isanda kari dajjal kari kembirenga sereben wa kisi dajjal fitnanga Allah gara sereben kisi ni dajjal fitnanga kembirenga isa wo kun ka homana me ni nyali ni daraja be ga wira aljanna ni khibar tikinga ni to ken no qaisa a kembirenga Allah wo isa khibar ni nanti hoyo wa tinki kinga ni ya jujuro majuju ora ko nanti kumba ke kendo kuma baka nabilla isa watinyari kinga ini isa ra dajjal kari kinga sabu ne ogara ya jujuro majuju qisan signi nandangiti dajjal ro isa qisan paske ya jujuro majuju kun qisan lanta ko ni fiu maganta alla kanan katike ken sawura ora kan katike kebe gani ya jujuro majuju oni sage kata kun la kan nandangitai kembrenga Allah isa Allah ken Allah haranti nemano kisen kama tikega na wati be ni to ken atiri Allah kusa isa qibari nandi ay wati komo eke Allah ma illa tagandengo kita ibu watinki kita ti khandabu ti kitu hilinda sirasuma nandi angi gajana Allah ma igajangin sekini haramare me sui bomuranti ya marharanti ya fere sunda haramar mu ma ken ko tanga nanti ro ya nandi kello ya jujuro maju geme kembirenga Allah isa nyamarni nanti aro komu benu ga tokirai in setu turisina giren kama turisina gire kempai gire wana izwiti kene gire tuindai Allah gara Musa sehele ma gire be kama gire ke khibare le Qur'anari aw tadantan baka me gire ke ana izwiti jamane yar lenki izwiti jamane izwiti wodi no khubera sina don gire kenan noy kemirenga Allah ra isa nyamari nanti an setu turisina giren kama aro serbe no tokin dengore pasai Allah harenti ta Allah ra isa qibari nanti la yadani li ahadin biqitali ti ima kitu hilinya sura nanti Allah ya juro maju gainati ke kemira ya juro maju ora ko nanti zulqarnain gara ira qantare baras keri gara barasin sigindo kane ko tasu iwadiga nan ga barasike iwatarna iwa wasini ma kutenga na to honine kembirenga kutenga na to honine watibe kembirenga wotini kimo gemede kiyankan watinga wotini ondiga te kumbani orna kanema ka yo mungunu inta insha Allah koni yo mungunu inta insha Allah koni kembirenga Allah gana kanun nanti ini buni watibe kembira Allah kitena iyungume awa walla ken wondi igana boto na kuten to honninne kembira yungume ngotini ondi ga kumani insha Allah wani mana kene gana diga kendi ay lankara igana sagerni wani ni awi mondi homa boy ira boto na wara hakabe amma sagi moni ken qarayi nan same ken kane igana aboto na to honne na kobi ke ho na to honne wodo kumani ondiga orna nyima igana riwayi ko bin sagi mon kake kota igara insha Allah koni kembirenga iri irani homa ka hukobinga irani kobi ira botona wa haqbe aw kempake kenna Allah ra qanu nanti ini buni kembira Qur'anan sehe kenya kama zulqarnaini agara kobi gasini wati sarukura ati fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan ati birambe Allah nyina Allah gara wati be lamru ati kengana ki kembira ati ko bige ta ko senere te Allah nyina Allah gara wati be nyina mutu wa ken kan tumi Allah ta Qur'anan nuqtana suratul anbiya ati hatta idha futhat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun ati mabira kebe ti yajuj ro majuj ti gana iraqmi gana ko bige quso tikembirenga tango ya jujuro maju wali iwo tawnu nambu tintinga ngi men suka manten kama in taw ken kayini ibutun tengo haramore mumre
parce que haramare men ya hagen sabu ni rakanta wa an ne buto Allah mewre wadi timani sabu ne Allah raferengin haramare muwa ni kullu khanda ke wujinin jate gawe kemda qur'anan tikenyari ti hatta idha futihat yajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba alwa'd don qur'anan ti kengana ya watibe ti kenyan alqiyama nyina alqiyama sana kena atinton tenyare kinya gona alqiyama quraye askentinto Allah tigena waqtaraba alwa'd kembere nga qur'anan sehe ya jujuro maju ibake en kibarakede na sawunya ibake kewonya na fitna yen awnya na masiba yen haramare mundangan ibake kewonya na masiba yen haramare mundangan Allah harenti nemando kisenga ma tigana bu kinga yin ibutinde ngo haramare mungure nan ke degere kellanta koni kembere nga Allah harenti tigana bu tigani jonko hange hana be tiwo kempange jimini na nyama pew wo hange ke jimini na nyama pew hadisa muslimi wa kama hadisa be ko ni muslimi aw sehna kama ti isar lagaru kunga nare hange ke kina ina hananu da jimini na nyama pew kemra ti sar lagaru wode hana ti yere ti kotai we ken jinta wora kotai we jinyere igon konna hangen kume ya walita min da jiwalare yimpana muhimmen wo kane kuma hangen jimini na nyama pew kembere nga serben go halle kunga nare hange ke place nga kuma de tik kotai woy te jinyere Allah harenti kenyara ti sir la rumotin simen go halle wa yaqulun laqad kana bi hadhihi marrat alma tik kotai wo ti jinyere ti kotai wo jinyere kiya ina hananda minna ma pew kiya ina dakku be ganyuwa kenda garan karantini kiya ina ibutun den nan ke niveau be kenda garan karantini kiya ina dulen kanan yiya idulle ken kana da garan karantini ira wujine ke wujine haka sine biyan la ta ina dulle no dakhwa yanabu ni jongo haramar muwa kembere na iqbare mo sankini muyeni nan dawa ya jujuro maju ibu wa kemo isa yini muyen ko tenga maru serben to kinten ore Allah o kunya mar nan to kunnan setu tur sina girengama Allah o tur sina gireke tangana kembere na duna kutesa akbare na ken no kusuna di ya jujuro maju ti iraqin wira bras ga qoso kembere na gollu mo siki muyen ko tengama izinu qorun gollu mo siki haramare mungo dawarnu benu yana suka mande mo sigi na sawanya beso idumununu ya jujuro majuyu kunyana balawnya haramare mun dangan kembere nga igani jongo igana akbar mun nanti wokedebe yokata kedebe sirungo wurnu iwo wurnu qasire wureran tu hirni haramare mungo fere nyana ma Allah me gana serbe kiside Allah aranti nema no kisenya kama nanti ya jujuro majuyu inta hoho tokono yo yana haramare men kita yo haramare men jobini qomi ciga yo haramare men jobini qomi selngengo yilen jobini mowe kembere na gun honon khana o ke mori warnin kala jarnte labure har ture yana ture ngita wa bogo no iro mena kembere na honta darno ige danganni wa honta logono igera yana ture ngita wa bogo no iro mena yana sama khangita wa kutukutu no iro mena na iga qise nyantono har himbe logonya ni gana kita wa igana inta dangin hohoy anya haramare me anya gundu hoy anya dawa yo inta dangin hohoy kembere nga tiken kota nga haramare mu iwonya na falato nga nguyan koten kama haramare mu iwonya na yetime no nguyan koten kama di garantia besu no samten o wurnu nandiga ora sedu girgilun kama ora sedu yitun kama ka kenta ho surunari igani jongo no kusui wo bononde yana no yo haramare mu nyonki nun kasarna ke kota nga kini balawnya haramare mu dangan ala renda koyi nema no kisenga kama nanti uganari watibe iwongu yonkote mbangen sunyana isagonga maganta turu sina gire ke Allah kentangana iwotni wosete gire kama uranta iwongu yonkote mbangen sunyana isagonga yana ngu yonkote mbangen isagonga watibe keta iwotni keta ti Allah begara ferenkin haramare menga nanti kenna brasinga do kungane kembera tina gajangen jongo Allah me kenno ko suyi wo kala huncun da warna Allah haranda ko neman no kisan ga manto kala huncun da warna kala hunju benu e ciyan kotene kala hunju benu selama do mi imme walli wo kala kare ya gono kala kare beri wo kun ga yana kala kare sembento nga kembere nga kaci sembento kana rai kembere iso kala huncun tun na jongo e kamwa wa futunu ti hanganga kembere na kala hunju ku serra kamundi ti wa Allah me gajana
kembe alla o unegene kenno kusu kala hunce ke wara mago tuniya ana tuniya wucenda kin iya o kala hunce nyan kandenga asunno nembe ta kanden wati horenga gele ken na alla aranti iwo nyagalini yo jamana wajin sirasun dan yan kwaten kama kare himbe gawi kayana iwatin ora mun yan kwaten dungonun karaba wa ora kamun dungonun kana karaba alla aranti kenya la tuwatin qaharna man fil ardi wa man fis sama kembira yan kwaten dungonu ora kun karaba na kunya osagun kembira kamun dungonu ora kun kana karaba ayo nyagalini kendi wo jamana wo jalli do bangen sui nandi keta goni ti gajen kata alla me subhanahu amma yaqulun allan senunta honda ya haka mana kebe konde allan senunta honda ya haka mana kebe ko kembirenga alla khoniri nega ni yadandi ken sawuni wade tibi gajangen jonko ni alla mai tina sawuni te alla raferengi ni haramar men ni kulla qenta gaire timman sawuna alla dunga kina wara ko ina da alla haren bitama antenne wuro alla haren li yankai meni ni khirikata salama wa madumi wasaru kahirun yan adama da munyani wa kahirun kahanan Allah harenti ti Allah ti ma kitu hilikin sirasui kengarawe gajana igajana ferenta sirasu ma birambe Allah ga nubuni kembe woto ke morsa kenga nyini ira nguen kote mbangin sunya isagwa kembe nga isari kapalle mu himenu wotur sina girenkama iya ga kunga keta inati wasete alla gireke tanga kenno koy alla ra isen koyya alla ra honne koyya gili isenga yot no wasete gireke kama umakata ya kitana kinga inati wasete momo yo yarne nan kanu kemira alla ra gireke tanga hisari kapalle muku purgo makata kadni kunga kemira etiketa hari ga makata sete na gireke anture ira gireke anture ro bangan sui nan to gireke kama anga hainara manya an kemba uyon kote mangan su hakaniya kemira isari seruku ito gire kama ya juyo majuyo khare anture te har ga makata sete woto kono dule no dakon yikalli kemira ira wucenga ke mori ma wucenga lato birambe wucenga lato sai sari kapale mugo yigande bega wi maga yigande ke wasu yigana nanyima na jinsu mini nanyima alla renti nema no kisenya ga matiken kotanga tinna yonkula asoronte angana kenkini ya tikenya lira kenya lingi udangani dinanta akanginga na yonkula a valeri himbe go kangi hakabe on na yonkula mbaga daroendi kembirenga anna kenkini serbane walma na yonkula soronte anna kenkini tinna yonkula ke soronte tawa kenya sugandi ni dinanta akangi make tolma ke dulenga wiya na yonkula soronte kenya lura dinanta anna akangi mankiniya kenya ini dulendi utambine mosiri kenya ya bane isari seru wi jongo ina Allah wallahi qasana na Allah nyaga kembira Allah idu to itunga oni kebe ni ya jujuro majuji kuben wo kama nan jama nanti sira suntano iga mahimbe karaba kembira Allah i kurelle mu woni waliya Allah ta qur'ana ri ati wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ti Allah kurelle mun pa khaysir sunti to magande ke Allah me kenno khoy ikunti sementeni don ala kurole mai be hinde la hundengene alla warni i halaki tikenye kena kangai kena quro nye quro ku ser sembentu i jamante i yadanto alla warni i halaki to quro nye kena kusala quro nyamari tillo i qanendi quro lo qanen don no banginga i qormo lembangi quro ngo kamani i qanenyiga aw kamana kambu yo kamane qanen ko sango hamana hore qaneliga kenti tiga qanno kamane khinyire aw hamana hotana de kaneliga aw hamana suri kitambala ne kanu yokuma kosi quron qawron no mbang ya kuma kambu kembira to ke mori ma alla gawi halakini me kum palake kenya kaba koye parce ikallenya qomi ser nyonki banen kalle ke wujinen jate gabe serementa i jaman paketu maganta alla parce ira ngon gote mbangen suriga ka ikallenya qomi ser banen kalle koy nanti honda kara ken sikirandi ho sereke ne ho siki ayama yake mori isukusan saunan karati me enku su karati me enku komi serbanen kalle kemira kun kalle ya kalle kawa komai kemira isukusan saunan nguyen kwaten bangin suriga gali sare kapalle mun gara kewari keda yi iwotur sina giren gama unyali urala barka saunan mosiri kemira ne tuwa yankana Allah harende tihari sibire mpake umakengi ta nguyen kwaten gama sergu anda nokube ti har sibe baden pake to maken kita nguen ko tenkam
kemira ay sere kura ngoyen kote man suriya a usage sete girenga mo mayan kala kita igabo mo wuruma kenno koy bo kalen khana lara ken mote bo biton jatu dange halle sere kuri mote njopa iri moti ne ngoyen kote man suya mote kasai ikasa a kello koto kasam bureni ikasa le koto mo siri sereben go girenga may sare kapale mo harina hanken futu ken kotira harna hanken futu ken kotira kenen ya wati be a ikiten rotu na Allah nya ga hilakari Allah na fere mundiya gile kenen ya Allah ra idu toy tunga ondi ni duwa unjabi kenno ko sui kaminda hina hina ka ke kame ke di jire nyelungu nyambu do kamumba ya mina bitelo ne kamundi kemra kunyelungu kulli Allah kunya mari kulli kemra nali ya jujuro maju isrugu ni wutura nandiyati ya nuhu Allah megra nuhu be khanu kemra kunyelunguri Allah harende kunyelunguti iqanne ngo khomi jonkombi lo nyongo men kanne woti nyongo bira al-bukht ti iqanne ngo khomi ke nyelungu ko dare ni iqanne ngo jonkombi lo nyongo men kanne kemra nga kuni nyelin kawa ko manu selama do mu kumme walihina kena Allah harenti harsa muslim hadisa kedi hadisa gillebe wo kamana ko Allah harenti ade fayursilullahu tayran ka'anaqil bukht fatahmiluhum fatatrahum haythu sha'a tikembira tal birambe isari kapale mungara Allah nyaga nanti Allah na kudda mutu bakira khinga ikra halle iga moti kembira ti Allah ra nyelungu yonu yaqi ti kunyelungu ti qanne ngo qomi jonko mpilo nyogo men qane ti kembira ti kulli nali iwutu nyelungu sura bane wutu kembira nga idu seri noku Allah megara noku be khanu bo ile diga nokusu hadisa makingo hadisa nkonti fatatrahum haythu sha'a idati ya noku Allah megara noku be khanu bo nyelungu ko bu noku be ser sumi buratu Allah ime ibu Allah me tungawoni kembira idati ya noku be khana ni serno ser suma ken qatu kembira ngati udu wara noku be ra Allah meja kembira nga saruku wuti halena ni useri har sa iti wayan kana o makata yangana pasi haramarame pasi hongana moti asaura anga inara ken sunya jia moti enjia iti wayan kana makata yangana kitana hilakari kembira kitana Allah nya hilakari har sa arna mu yonkoten senundi udangani purge garawo yankana mowe kinga ya Allah kusa do toy tungawoni hilakari na kamenda hina kamengara hina kembira kanjinya anka ka ken kame kenya kanji kaba konte ai kenya kanji kaba konte kanji ke Allah haranda ko inna mano kisenga kama nanti kombe suntano maganda kame kira non har kombe nda wandenga ne tisimanye adda wandenga ne digire kombe nda war mosu kame ke orna non kembira kame keri na nyankati hankanga na nguyu na jingoyo ni nguyon kote mbangensu kembira nga nguyon kote mote nkasanu benuga waye aro jinu benuga ono kembira nga asuka mante nguru na nda qojinu di kembira nguyon kote senu Allah harenti ne mano kisanga ga muslim hadisa gilegel nanti kombe suntano maganda jikerari Allah do to tungawne kombe koto mo jike wa botono nalo kembira nga nguyon kote senu di aji nguru na ndiga qojini donc ki hangu nguyon senu tenga kembira kina ya wati be isari kapalemu ikitena nyanka nguyon kote ni iga yanka nguyon kote ni Allah harenti ne mano kisenga kama kinga atinga sa ti isa aga yanka ara fate ti sinonyeri ara kenya bire nguyon kote ngama kembira kenno ondi ti Allah ra hasida o ara ken wurutu konnawo ara ken bu haramar mun do mena Allah harenti ne mano kisenga kama nanti gunu hono iro dawanu yo mewali sora rikile banen takana bane sugondo jaga yo dangini waranin kala ndiri gana way kunyimen takana waranin kala jarnde awarne haramar mun do mena haramar mun takana wa kinyimen ta honyan haramar mun kembra ti haqar tare ti ken sabati mun yokote ni kempati ya juro majuju halaki halle hasidawo Allah kemro to bakanu kembra tin nabre Allah nabren jidini Allah nabren jidini tin nabre ngo gabono ti awkoni serin wonura tin nabren jurum dem pay do ta kadga awtu serin da kiten himbe go rawtu kina ina obesuma kenna ga Allah harenti ne mano kisinga ma ti kenga atinga ti Allah ra yitillemu dongo Allah ra barke ro kundi Allah wati ngon kotenda iga nyigara barke be bosai
tikembere nga tira barge ke sagay a sohonu iwosrono yitile mo soro Allah harante nema no kisenga kama atikembere nga ati yitile mbane ati soro mani me wakapari tol magi yitile ma go daruno aw barkene ti soro mani me wakapar na yiga urantanye mana yitile mbane soro mani me ya wakapar na yiga urantanye mana kembere nga Allah harante nema no kisenga kama ti dawa bane qati agana qami ti soro mani me ya wa mini sirbane here soro mani me wa mini awisu haka kembere barke wono mo yonqoteni barge wono sohonu ni na brengo gawono kembra ken ko tanga nguyen kote mbangen so akimbaga na kengena asuka homandengo wale dina bana kama ken islama on dina kembra la dirawo kengo sabati ni nguyen kote ni be suka homandengo gollini te qur'ana ndiga kilin Allah renti ne mando kisenga ma tiyo to kella halarsa Allah gara wati be qanu isara kingani sino nyerike kingana time kembra isa awrni fati agana fati ora ko nanti haramara mu wa ahure nyankini wasalline wa ahure lon komi tar ko gum yonda ko nanti ahure ngorno nan kahu Allah ren qabrunga ora ko nanti lora bane be wono place duro bane be wono tigemra ti isa hure ngono noy tar ko gum yonda ken sabatini kemra isa na fati wati be wasalline isa fati kenya na Allah digan kanin sabatini parce Allah ti qur'ana ri ati wa minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كمل تيرا تغابغا ميون كوتيكاري واوني ira tagabaga muyon kotekari wa yona saga muyon kotendi wa iwana bu muyon kotendi tatana kenya sabuni isa afati muyon koten kama afati ni wajana janyana wa hureloni kemrati isa fati halisa yero isa go fati kinga ini duna kimbakanda kankana besu ka homantengo salama on kilenya kama dina no hilintangu yonkoten kama wo kitente qur'ana kitu hilintangu yonkoten kama brambe isanda fatisa kembre na tidna o kitena nyenge la qariya hilaqari atle muhalli o hay la hala beri nyenge kasu halle dna woni tlemu besu ka homantengo no lorabane na burabane bo isa fati halisa kenya dna o nyenge la qariya na dunanta atlemunu kenyenge halle hilaqari Allah arenda ko inema no kisenga kama nanti sanda fati bononinde ho kapai kotasu ma Allah garo Allah gana kanwati gono Allah gana ken kanu seru benu wangu yankotenga makuma ne sersirunga te Allah hangi mulle wo walla kengo wurnu yankotenga kama hangi mulle ke agana mu'min ho katu kembira kongongo kunsurigana kongonga ne riga wasaqai wakangane kembira ken kongo nondi Allah mu'minan sunyon killigana Allah mu'minan sunyon killigana sersu wote qarara kawara Allah ken su ko mante nyon killigana a ken ko tanga ken wona janaja nga nguyon ko tenkama ken wona janaja kembanga nguyon ko tenkama kema sereben go to nguyon ko tenkama ken ko tanga sereben go tin qadangi tay Allah ko tenga serenda sere jiragin ti kunya wotto ko nguyon ko tenkama kembrenga serebe tiken ko tan sere ni koy serebenu anga yini yugondo yagari wo saka kilena anan wo kuma njene himeno go tin te qas qadgaro tatenga ondangi tiken ko ta kenya ni ken ko tan sere nga kubenu wode qadgaro tatenga ondangi qasara su gode qarara khawara kama Allah kuta Allah kensu fatinini ti hangi muleke serebenu go to ngon ko tengama himeno wode qadangi tay doro qadangi tay khama takine kemra kun durunyan to ngon ko tengama Allah haranti nema no kisenga kama ati kembire nyan sa kengana ya kun seru benu hayre ti budu ngo futene na kunya to ngon ko tengama duna gilem butu ngo futene na kunya to ngon ko tengama anga yini harmarem nandi keni nyakenga kentari ya ondo yugo nyana ko dawanuya anga na himbe kita on dangin tikenga awon yini yare ngo sarne nandi kena hawai kenta atuine qari anga yini kampalele me kenya gabono halala yimen ta no khari kembrenga yugundo yagaru wonya ko dawanu na de ken nya kay kentari walma olo kombere kentari yo saka kilinta tungaro bangen suina jene ngo gabono Allah rente tikenga atin seru tikunya ni nguyen ko den dungonu so hobrena wa budu ngo futene na kunya to nguyen ko ten kama kembrenga kebe gani muslim hadisa gilekei har sa ku tenga be ngono ka wasigni yere na sawun olla murenga ni kebe kingani isa aro dajjal qibarenga aro ya jujuro majuju qibare
dongu ke muradun kite ka wala la kay la garum bangi kingani Allah haren faten tintontenga Allah haren wo sene duna gilen kama hadisa giligilere a kutuban jopana sowanga salana nake aw yang kanan sali aw tlana sedu mimbarin kama kharna nangitay la asranga naki aw yang kanan la asran sali aw tlana sedu mimbarin kama nangito kutuban hilakari huturon naki aw yang kanan huturon sali aw tlana sedu masawo sawo naki aw sawo sali kembre sawo naki aw sankini ken kutuba giligile Allah haren wulla garum bango naki kinga o raqim woni kati kibare ke suka mandenga nako duna lagaren kibare ho ga wono nangiri dawanu nan da wara mehdinu kibare mahdi al muntazar ora khawni katasu qa kiri ora ishara nya na sawu nya muraduni dajali aro isa aro mahdi no kunego kembirenga ora ke muradu kita ken sawra o hadisa ke signe nere woni dangiti ola la khem kutenga inshallah misan sen khana gabo o duwa nya wona sigin ودي اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيدة.